Poleg tehnološke naprednosti je bil cilj snovalcev Terramarja zagotoviti tudi nekaj svežega mediteranskega duha. In na to namiguje že samo ime modela. A v tem primeru ne gre le za skovanko besed zemlja in morje. Geni Terramarja so zapisani tudi športnosti. Zakaj pravzaprav gre? Gre za športen SUV, ki se s svojim imenom poklanja dirkališču Terramar. No in to legendarno dirkališče nam ponuja odlično priložnost za skok v zgodovino. Gre za legendarni oval v kraju Sitges v bližini Barcelone. Oval je bil zgrajen skoraj pred 100 leti, leta 1926, kar pomeni, da gre za tretje najstarejše namensko dirkališče v Evropi, takoj za dirkališčema Brooklands in Monza. Danes kaže na to, da bo dirkališče kmalu dočakalo obsežnejšo prenovo in odprtje za večje množice obiskovalcev. Tam sicer avtomobilskih dirk ne bo več, nameravajo pa lastniki redno prirejati drugačne avtomobilsko obarvane prireditve. Zdaj pa nazaj k novemu Terramarju, temu s Cuprino značko. Terramar je 4,5 metra dolg SUV, ki bo nadomestil tudi odhajajoča modela Seat Tarraco in Ateca. Za nameček prinaša nov oblikovalski jezik Cupre z agresivno prednjo masko v obliki morskega psa in LED svetlobnim pasom na zadku s osvetljenim logotipom. A medtem, ko je Cupra pri dizajnu povsem samosvoja, pa je tehnološko seveda močno sorodna ostalim znamkam v koncernu. Pri razvoju Terramarja so s svojim znanjem in razpoložljivo tehnologijo sodelovali predvsem Audijevi inženirji. Gre namreč za model, ki ima za najtesnejšega tehničnega sorodnika Audija Q3. Oba modela pa bodo tako skupaj izdelovali na proizvodnih trakovih Audijeve tovarne v madžarskem Džeru. No in tako smo se seveda vprašali, ali močnejša vez z Audijem pomeni, da se Cupra morda pomika še bolj proti premijskim znamkam. The positioning of Cupra is clearly between the mass market, I would say, of the generalist brands and also the premium market. We are just in the spot that is in the middle, also bringing something different to this spot in terms of dynamism and this performance in our cars. Here with Terramar, we are entering in the SUV segment of more than 4.5 meters. This means that where the segment is growing faster, so this is giving us the opportunity to bring also more customers to the brand. Also, this car has been developed taking into consideration this quality perception, increasing it also in the interior, so you will see materials and also the finishes that are uplifting also this car. This is why we say that this car will uplift also the brand and help us also with a better proposition, I would say, between of the premium market and the mass market. Pa torej poglejmo še v to izboljšano notranjost, ki bo poskušala zadovoljiti tudi tiste zahtevnejše uporabnike. Tu najdemo športno oblikovana školjkasta sedeža in tehnične elemente, ki so nam že znani iz drugih modelov Cupre. Tu pa je tudi nova sredinska konzola, ki je še bolj izrazito zarotirana proti vozniku. In to namiguje, da želi biti ta avto zelo vozniški. Zato pa nas seveda zanima, kako bo s tistimi pravimi Cuprami, torej različicami z oznako VZ. Ampak še prej začnimo z vstopnim modelom. Tega predstavlja blagi hibrid z 1,5-litrskim turbo 4-valjnikom. Različici VZ pa bosta dve. Prvo poganja močan 2-litrski turbobencinski 4-valjnik s 195 kW moči, drugo pa predstavlja zmogljiv priključni hibrid. Ta zagotavlja 200 kW sistemske moči, z baterijo uporabne kapacitete 20 kWh pa obljublja tudi 100 km električnega dosega. Vse različice Terramarja bodo opremljene s 7-stopenjskim dvosklopčnim menjalnikom DSG, močnejši bencinski pa bosta gnani tudi na vsa 4 kolesa. In terms of sportiness, we are bringing something different also to the segment, because what we are having here is a car that, as a standard, brings a sport suspension. Also, the steering wheel is a progressive steering, which gives you more precision in terms of driving dynamics. And we are creating also the best of two different worlds, no? Which is the combustion engines together with the electrification. Terramar pa prinaša še eno pomembno zgodbo. To je predvidoma zadnja Cupra, ki ni popolnoma električna. Spomnimo,
Cupra se je k popolnoma električni preobrazbi zavezala do leta 2030. Hopefully, we get to this ambition of getting to the 500,000 units per year, and this will give us also a good base in order to transform the brand into the electrification that for us is the future. This is why we are playing now, launching also the Cupra Tabascan this year, and in the forthcoming year, the Cupra Raval, that will be a compact car of 4 meters, also in order to help us to develop this electrical world, of course, always with DC motion when you are driving. Terramar naj bi na slovenske ceste z začetno ceno približno 40.000 evrov pripeljal še pred koncem letošnjega leta. No, do takrat pa predlagamo, da spoznate še nekaj zanimivih modelov iz Cuprine ponudbe. Naj se vam z naslednjim klikom predstavijo novi Tavascan in prenovljena modela Formentor in Leon.